istiwanggia junti zon na inggulan kubay to guarmu kubay to gelarmu sang perintis di Jepara dung dibuka huanggia pengarat tua Jepara Homusedo na merintis na pagjongjokon kuria akami di Jepara nagabi poranger na pagjul. Odo si panuturi diulau para datang ni alam batak. Jalawong serong dia. Kupacolo nagabi uluan para datang di tonga-tonga di keluarga.
Jadi sudah naking natahataon ini tangyang tadui lao parbohraton bapata natakaholong no siarani talo pintangata asa taujungi parpungata ali kamanami na indonesia saya pinobadi na kwar saya ro maharajong saya saung malong di rohak di berbatongon songan na di berbatongon hormat kami saudara saya sama dosa kami sama pada sana dosa nomor dosa kami ulang kali itu hidup kemunculan baru mengalami siap kalaku air benar benar jauh doa kubur dunia sangat sering amin asini rohana siya Tuhan Yesus Kristus doa tolong ni rohana siya namat tadi bata doa pasauran itu di porbadi mana madungan amin. Ison ro tungosan ni opung manang tulang ni bapakmu, manang paribanna, manang laena, sian lapu ima keluarga oppu aken tidak balok. Dambui halaki ro arabitikki. Tuan debata maho lau ruan dohok lau bokot olat nyon no di saleleng di leleng. Amin.